İyi akşam. Hoş geldiniz İyi Çoban kanalına. Bizim akşam efirimize. Bu akşam sizinle ben İlya Karaseni. Facebook'ta, YouTube'da hem Instagram'da. Bu akşam biz laf edeceğiz pek meraklı temaya. Var mı Allah? Существует ли Бог? Yazın sizin komentarlarınızı siz işiterseydiniz beni izle. İşitmezseydiniz de koyun minus, işiterseydiniz koyun plus. Benim elimde şimdi bu kağıt, onun adı Hristiyanство для skeptikов. İşte kağıt ben onu okudum da bu akşam isterim birkaç örnek, birkaç argüman alıp da bu kağıttan sizinle paylaşma. İşiterseydiniz beni koyun plus, işitmezseydiniz koyun minus. Var koyarlar plus kimse. Demek işi değerler. İsle ben bu akşam laf edeceğim daha çok Gaguşça, ama kimse fikirleri Rusça'da da çevireceğim. Дорогие друзья, добро пожаловать в онлайн-эфир канала Ичобан. Сегодня вечером с вами я, Илья Карасени, из Камрата в онлайн-эфире в Инстаграме, Ютубе и Фейсбуке. Сегодняшняя тема эфира посвящена исследованию, существует ли Бог. Варма, Аллах. И вот у меня в руках книга «Христианство для скептиков». И некоторые примеры и аргументы я буду приводить также из нее. Zaнимательная kniga kстати. Albert Einstein söyledi, bilirsiniz, anılmış fizikacı, Nobel laureatı. O söyledi. Hani bu dünyada her şey o kadar adam matematikaya göre uygun yapılı. Hani ben görüyorum, hani var Allah. Kim yaptı bu şaşılacak matematika işleri da uydurdu onları birbirine. Эйнштейн сказал, математическая точность Вселенной являет математический разум Бога. Voltaire söyledi, görerek saatleri ben anlarım, hani var saat yapıcısı. Görerek bu dünyayı ben anlarım, hani var Allah. Dünya yaratıcısı. Вольтер писал, я всегда буду убежден, что часы доказывают существование часовщика, а Вселенная доказывает существование Бога. Biz yaşarız böyle dünyada 21. asırda. Açan çoğu insanlar inanmıyorlar Allah'a. İnanmıyorlar hani o var. Ya da söylerler hani bitti bir inanırlar ama halis yaşamalarında, laflarında, okumalarında, bilgilerinde hiç yok Allah. Мы живем в таком мире, когда Бога игнорируют, и множество людей не верят в Бога, не верят в Его существование просто. Либо на словесном уровне, иногда подтверждая и говоря, я верю, что Бог есть некая сила и так дальше. Теизм — это философия, которая утверждает, что есть некая сила такая. Но эти люди реально не живут так, как будто Бог есть. То есть своей жизнью, своей логикой, словами, мотивами они не подтверждают свою позицию, что они верят в существование Бога. То есть это просто очередное такое очень легкая позиция, которая не влияет на их жизнь. Но интересно, что очень много психических расстройств сегодня у людей в мире обусловлены ощущением пустоты в душе. И это связано, конечно, с тем, что мы живем в отрицающем Бога мире, в противящемся Богу
мире. Viktor Frankl söyledi, hani bugünü pek çoğunda insanlarda var para yaşama değil ama yok yaşamak manası. Виктор Франкл писал, Франкл известный психиатр, что сегодня у все большего количества людей есть средства для существования, но нет смысла этого существования. Bu kriz, yaşama krizisi hani var insanlarda, o geldi o insanlara Allahsızlıktan. O geldi, bu kriz, bu boşluk, bu depresya gelir insanların yaşamasına, açan onlar inanmıyorlar. Hani halis var Allah. Ya da düşünürler varmış orada bir kuvvet, bir şey var ama onlara yetki, ilgi, onlara fayda hem halis derin bir yönem bu vermiyor. İlişmiyor onların canına halis bu bilgi. Ona bu olaya varınca demek hani insan halisden inanmıyor. Hani var Allah. Ben okudum bir anekdot, bir şaka istoriya değil çoktan. Hani bir polis adamı görmüş, bir başka adamı hani o durar köprüde de ister atlama köprüden öldürme kendi kendisine. Polis adamı yaklaşmış ona demiş, verin bana 10 minut ben size söyleyeceğim. Hani bu yaşamak güzel emisler da siz lazım yaşasın sizler doğru. Bundan sonra ben sizi sesleyeceğim 10 minut siz bana söyleyin niçin siz istersiniz öldürmek kendinizi. Da siz söylerseniz taka ve argument o zaman atlayın yapın ne isteyseniz. Da 20 minuttan sonra bu iki adam alıp birbirini yerlerinden atladılar köprüden aşağı ikisi de. Я недавно такой анекдот прочитал, что один полицейский увидел на мосту человека, который собирался спрыгнуть оттуда, и подойдя к этому человеку, намеревающемуся совершить самоубийство, суицид, полицейский сказал, дайте мне 10 минут, и я вам расскажу, почему стоит жить и как жизнь прекрасна, а затем вы 10 минут скажите, почему вы хотите покончить с собой. И затем, если вы меня убедите, то я не буду вам препятствовать. Через 20 минут оба они, взявшись за руки, прыгнули вниз. Это и печальная история. Но она говорит о состоянии души многих людей. О состоянии души людей без Бога. Если нет Бога, то нет смысла. А если нет смысла, то нет радости. И отсюда пустота, горе, разочарование. Bu anekdot koyar yönümüzde önemli soruları. Lazım mı yaşama? Ne fayda bizim yaşamımızdan? Allah yoksaydı o zaman ne fayda? Ben yaşarım hayvan gibi. William James bir anılmış filozof yazdı. Hani yoksaydı Allah, insanlar benzerler köpeklere, angıları gezerler biblioteka içinde, da bakarlar kağıtlara dolayısında, ama okuyamıyorlar onların atlarını da. Мне очень нравится цитата философа Уильяма Джеймса. Он сказал, что если нет Бога, то мы подобны псам в библиотеке, рассматривающим тома на полках, но не способным прочитать их названия.
Halis böyle de var. Yoksaydı Allah, o zaman yok etika hem moral prensipleri. Yoksaydı Allah, biz bilmeyiz ne isle ne kötü prost. Yok doğruluk, yok mana, yok akıl, yok fikirlik, yok yaşamak, yok sevinmelik. Yoksaydı Allah. Da çoğu fikirli, akıllı insanlar, bilim insanları anlarlar. Hem anlarlar bu işleri. Bakın, biz şkolalarda okuduk, öğrendik çoğunu yazıcıları. Dostoyevski, Tolstoy hem anılmış. Rus hem düne yazıcıları. Onlar bilerdiler pekisle insanın yaşamasını, psikolojisini, historiyi, filosofiyi da onlar pek inanardılar. Allah'a. Yoksa Allah yaşamımızda yok mana, yok sevilmelik. Ama çoğu insanlar söylerler. Ben anlayamıyorum Allah'ı. Varsaydı da o dil doğru yapar. Niçin bu dünyada var kahır hem zorluk varsaydı Allah. Niçin var dil doğruluk. Çoğu insanlar kim anlayamıyorlar, kabul edemiyorlar bu faktı, bu doğruluğu yerleştiremiyorlar. Bu büyük şaşılacak işi inanla kendi yüreğine, fikrine hani var Allah, kim yapamıyor bunu? Onlar karşı Allah'a ya da derler hani o yok. İllüstrasyon gibi düşünün bir adamcı kim gitti balık tutmaya. Her kere açan o tutardı büyük balığı, o kovererdi onu. Açan tutar küçük balığı, o bırakır onu kendisine ve toplar kazana yeve almadı yine. Birisi ona yaklaşıp sorar, ne için böyle yaparsın? Adam ona cevap verir. Bende evde var sade küçük tava, küçük tuç. Da büyük balık benim tavama sığmayacak. Hep böyle çoğu skeptikler, insanlar kim inanmıyorlar. Allah'a hani o var. Hep böyle skeptikler de kabul etmiyorlar bu fikri. Hani var Allah. Zira onların tavaları fikir tavası küçük. Ve ona sığmıyor bu fikir. Halizden de sade akılla Allah'a yokunca gelme. Lazım olsun tabir şaşılacak, meraklı, saklı element. İnan. Lazım tutalım aklımızda. Hani bizim fikrimizin tavası o kadar adan büyük değil. Anlayalım değil Allah'a. Ama biraz çalışarsak onu anlama, inanın, o bize açılacak, gösterecek kendisini. Kendi lafı aşırı, Biblia aşırı, yaşamak aşırı, tabiat, dolayımızda natura aşırı, insanlar aşırı, kilise aşırı. Kim arayır doğruluğu, o bulacak doğruluğu. Lazım mı araştırma? Biz arayırız mı doğruluğu? Bize lazım mı doğruluk? Lazım mı bize araştırma doğruluğu? Oysa biz üşeneriz de haylazız mı? Sakrat anılmış ileriki Grecia filozofu söyledi. Her biz araştırmarsaydık yaşamımızı, yok fayda yaşамымыздан. Знаменитый древнегреческий философ Сократ заметил, неисследованная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. Вот представьте себе человека, который
ловит рыбу на берегу озера. И когда он ловит большую рыбу, он отпускает ее. Когда он ловит маленькую рыбу, он оставляет ее себе. Проходящий мимо человек спросил у него: что ты делаешь? Почему? На что наш рыбак ответил: у меня есть только маленькая сковорода дома. Большая рыба в нее не влезет. Точно так же, подобным образом, скептики отвергают Бога на том основании, что они не могут вместить его в свою собственную натуралистическую сковородку. Следует помнить тут, что наша философская, умственная, интеллектуальная сковорода не настолько большая, чтобы вместить в себя всю реальность. Bir başka filozof, bilim adamı Elton Trueblood söyledi. Eğer biz istemerseydik laf etme hem düşünme var mı Allah? Yoksa yok mu? O zaman biz kaçarız yaşamanın baş soruşundan. Вот этот философ Трубланд заметил, что если мы отказываемся обсуждать существование Бога, то мы попросту уходим от центральной проблемы жизни. Австралия философы, kimi işleyen profesör Oxford'da John Mackey o yazdı. O kendisi ateist ama hep o kadar bu temayı araştırır da o yazdı. Var mı Allah, yok mu Allah? Bu soruşu her biri lazım araştırsın. Zira bu araştırmadan olur büyük fayda adama. Вот этот оксфордский профессор, уроженец Австралии, Джон Маки, пишет: вопрос о том, есть Бог или же нет его, может и должен быть значащим. Поскольку он может принести определенные результаты. Sevgili dostlar, biz bu akşam efirimizde Çoban kanalında laf ederdik tema için. Var mı Allah? Biz baktık ne söylerler bu konu için. Sokrat, Voltaire, Einstein, hem başka araştırıcılar, bilim insanları. Biblia'da başından bitkisine kadar Allah'ın lafında yazılı hani var Allah. Ta açtığının kağıdı ilk sayfada hem yukarısında Бытие kağıdında yazılı. Вначале сотворил Бог небо и землю. Берешит bara Elohim ha-шамаим ve ha-арец. Eski çifit dilinde. Дорогие друзья, сегодня на канале Ичобан, Добрый Пастух, я, Илья Карасенин, с вами в эфире в Инстаграме, Ютубе и Фейсбуке. Мы говорили на тему, существует ли Бог. Некоторые цитаты я читал из этой удивительной книги, написанной просто о сложных вещах христианства для скептиков. И мы цитировали Вольтера, Сократа, Эйнштейна и других ученых. И, конечно, друзья, Слово Божье, Библия — это главная книга и, собственно, единственный источник прямого Слова Божьего к нам, к человечеству. И открыв ее, сразу с первой же страниц мы видим на первой строке сверху написано Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Значит, есть Он, этот великий Творец. И затем вся книга до конца раскрывает характер, план Бога,
его отношения с людьми, историю человечества и народа израильского, и приход Христа, его смысл и цель его пришествия. И Бог является центральной фигурой всего человечества. Иисус Христос. И Библия является главной книгой и главным источником познаний о Боге. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, можете сейчас их задавать. Вопросы, комментарии, замечания и pожелания. Sevgili dostlar, şimdi var vakit siz yazarsanız soruş hem komentari hem belki bir şey bize isterseniz söyleme hatta varınca şimdi yazarsanız efirimize ben okuyacağım da kısadan çalışacağım cevap vereyim size. Итак, нас все слышат, потому что мы получали плюсы. Далее, кто смотрит нас, пожалуйста, можете задать вопрос. Пока нет вопросов, тогда на этом мы заканчиваем nаш эфир. Soruş yok, o zaman biz bitiririz bizim efirimizi. Kalın sağlıcıyla, sağ olun kim seyrederdi bizi bu akşam. Kim seyredecek sonra varınca yazarsınız da biz o zaman size cevap vereceğiz. Kalın sağlıcıyla.